大家平安。Jawab tu soal kadam naman nama katina na sulivat. Sakatu soal kadam naman auroja supui na kainwa semas imazai tua pitirua sangasan. Imazai tua dosa suratan imazai tua tapuro katu ita kaya paju tapuro katu pitua kaya. 彼得前书2章11节到17节。Sini kiliva ka marka ko vite maro ala na mun I kacawan mavira de toa si serapai papupi surakan danumun mayangata semumava na zwa maraka ichi anga toa ta vava ka salingan ta na kuya nuata kina cawan ula na pasut anu sikudan ite ayaw toa malianu cawan no maya toa zwa nuka seman na kuya tiamadu penolat tanumun tusu no patsun toa nangwa anu sikudan no si pancizan nga mumal nuata marai ki papuriku anga toa semas tiamadu timun nakisusu anga toa marai ki paraingu toa rupa lava-lavak ta ta'laalan mavan na zwa ta lava-vava na huangdi kata zwa marka namasan sa susuan singkaulan nua huangdi toa uri patavung toa na kuya to uri pakarva toa nangwangwa ayatoa kinim naman nua semas uri pakatoa nangwa anu sikudan apaka letep toa zwa marka mangurua cau ruaivu toa nekanu patarvan na masuk ada yang ngamun lakwa masuk ada yang ijen mayaya sa no sepasariu kisan sa sekaulanu toa semas palayu toa timai manga kilivaku toa namasaro anga marka ta vite karkecu toa semas palayu toa huangdi aichu kainwa semas sini vici kimazai toa 彼得前书的2章11节到17节aichu alina dan kin supui nanga gemalu tu soal kadam-daman na sini putarwan dan den 尊重每一个人那样alai toa timai manga今天属基督的信仰群体要如何实践信仰？和过去的信徒一样，我们应臣服在上帝与上帝的主权，而不是顺服人。要彼此真诚相爱，互相款待，看重每一个人都是上帝各样恩赐的好管家。照着从上帝所领受的种种恩赐彼此服侍，我们要在每一个人身上看见上帝创造的价值，学习尊重与包容不同文化的群体。这也是彼得前书所说的敬畏上帝、尊重上帝的创造。Cuma naja kini turu tu saka jaman-jaman latinana kemelang tua sin turu no ta cemas tu saka jaman-jaman ada kini turu putarban tu 是尊重每一个人心那ya janutin pinakanangwa penulat lakwa kinamatai no ta sipatsunan akisuna pakanangwa to pasalu-salu akisuna pakanangwa to mana sinimasan to keliva to pitsuranwa cemas sakana makaci nama siswa to ta kini turuan patsung to inati no cemas samana 上帝创造的价值，所以我们要学习尊重与包容，
Sinaya Januti Saka Latinana Paalai Tuaca Cemas Latinana Maraku Tuaca Cemas Saka Nama Kaya Tinana Nakiparain Tuaca Cemas 来实践这个信仰，哎呀，跟那把什么了包彼此讲述讲那根，这个都说个zaman那心里把给你们讲一点，我如何以行上堵住无知的口味啊？我如何以行上堵住无知的口？现在讲进都说个zaman，这个了进来进门，这个呢Maca kilarwai tuamana sini pasamalau tu saka zaman ai kena pasamalau kai nuli。上帝啊，求你帮助我在每一个人身上看见你创造的美善，尊重他们，并且爱主内的弟兄姐妹，奉主耶稣的名求，阿门。Mali-mali tu saka zaman nama kaitin na sila sumupu kitulu toa kai no cemas lamunana kinizang lamunana mangwa tu suanu kini davan ayatwa na kipaparang sejin toa cemas na nipi sulitin masih mazai toa inuri masih mazai toa kiparain toa cemas ayakana pasamarau taja pingan